Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Надоел. Ялкытты. Акция «Надоел». Ялкытты акцияға. Акция «Надоел». Ялкытты акцияға. Открытая Россия проведет акцию «Надоел» за отставку главы республики. Республика башлығын отставкаға ебәру буйынса, асық Рәсәй хәрәкәте ялкытты акцияға үткәрәсәк. Открытая Россия проведет акцию «Надоел» за отставку главы республики. Республика башлығын отставкаға ебәру буйынса, асық Рәсәй хәрәкәте ялкытты акцияға үткәрәсәк. Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски».